ti masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aysa. Anya ka di ti sikreto? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat. Talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam. Ngam apay nga'y adu malak ta ti lutom. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat. Iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love. Ngam ti saan? Awan ka diti ay ayatem. Iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamat. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mo. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di iji balay da Aysa? O na, nagkapo ka kada ijay? Wan, adda nga minapan ko inala. Pinagsopas na. Kat talaga anaimas ti luto na. Talaga analay nga agluto ni Aysa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nagasat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santong agrigat na tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Si kamat gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam kayo umay ko Naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay, nagagat kamot nga agluto, nasingpat ka pa'y. Nagpatiray ok pala ang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan, di na kon patiray okan, Dennis. Umay kakitin, taumay ka agsopas, kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam anak ko, basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Ket agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni agretire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asik ka ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumak ti agturpos iti mabiit. Sa apay la kuma anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapak ita. Anyamat kan? Agdong par kayo pa'y? Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kita am ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Isa din ng par naklatan? Ha, chansing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayon gagara? Nasakit ka di? Nasakit ah. Saan ang may katisakit na babaan di taas sorin? Di ta ka man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit, kan pingping na. Madlaw mat nga rod, ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami matang. Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Di ta kano ka bang ibang nga ili? Ay, madamang kuman. Kaano kayo kadimat nga agkasarki ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo iti pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis.
Kinan medya balon na. Nadwa kayo anangan itibalon na. Di saan kayo anabsog? Napan kami nagbayabas. Ado man ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon ti nakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot awirag a baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata napigsaak pa'y nga agawir. No bakatak to na, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. Mami, no kiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamat ni masabat ko. Ito lang man na makita ka. Adda trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam. Mabali na kadimot ijay. Kaya't kumat trabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Adi supot lang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rod ka. Umay ka tapno da kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan ijay syudad. Nakaumay ka mat barok. Ada ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang. Urayom labasitan. Ija ka di tiyandante na panana, ante. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa bata na. Imbag lang at nakadwa na amag lang nga agawin. Adakan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta na irana nga adda ka. Agtudo, di ka kadi pa naka-grocery? Imbag ka adda ka. Adan samat awit mo apayong. Well, nagapo ki balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Inta nga roden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wala. Ngam inton makadanon tayo balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuat. The best ka talaga. Si Kanti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di mananday ta. Apay patiray ok. Agpay sumit analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex anak adalan tayo di? Duamat ti Alex akaadalan ta. Diyay ka di gaya mo akanayon amang sutil kanyak. Di pa'y gaya magkababalin na. Di kinalay na amang sutil ti malagip mo. Apay ka di day ama nagsutil. At nagayang trabaho na iti syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak, tapno makaurnungak. Awan mo ti husta pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? Naadakan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masabat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo. Aglis iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito syudad? Dinak man pilosopon si kalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka na interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man lang, suplado. Na, tasak pa'y kat kanong ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y.
Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Hapeng nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa ide. Namapanak iti balay da. Agluto iti naima sa makan. Iso kay kayat mo matan timak mapan ijay balayda. May saan napatag agayam ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapandakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik nam. Awan mat, mami. Nung amin kaste nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi, boys! Lumabas akpay. Mapanak dita pagtrabahwak. Nalawa mo tipagnaan, lumabas ka lata Nadya ka mali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Awan, ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi, Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Apay, siya, sa anak ka di again? Diya kamukan ka. Ha? Dita ka yun. Oh, napintas mat da dya, babae. Nabayag ka din dito, da dya? Medyo, nasirib si ka. Pag kunaam anasirib, Tay kunadan, ano adda ti pusa, aglamang ti utot. Ngam no awan ti pusa, agaayam da. kaya't mo asawan. Nagagitlaan na damangkit kita. Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamam pay nga ibagam, nga adda na kurso na daam a babae, gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Isa na lang ta para supot tilupot. Dennis. Kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, kakanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak day ta. Jack in Pagaro, dito'y drama tayo. Timasak bayan. Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Isa na lang ta para supot itilupot. Kanayo namot ti umawag Tamailiwak. Bayam, kakanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak day ta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanlog ko. Isa ajak makaawag. Kasta ka di? Agina na ka nga ruden. Ay, among ka di ang nagkasarja kaadalan tayo ani June? Nadamag ko ang sa anak ang nakaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin iti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, simaranta ka man ang timawag ni Dennis niya. Di ka man? Apay,
Sa anak-anak saranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamang tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko. No di na mga titimak ni Dennis. Unay Biyernes Santon. Nalabas samat na ita. Anya labas ako nam. Agpay sumat. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumay tayab samat ipanunot mo. Maikaw aklaang. Si Kam. O sige, pakanan na karudan. Tauray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbaga. Hi, Dennis. Adun sama tinaisupot mo, Ado mo tin Sika nga, ano ka din tinaisupot mo? Adamat basit. Umay kun inayon dita na isupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka kadi? Dito yak kagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyanam kadimat. Agab-abang kami kanya Alex, iti asin diti faktorya. Oh, balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili. Di ka kadi mabutang agmay-maysa, no kas di apo manaw? Narwama kon. Adumat ka titi aso ni antik. Naungat da, no ada umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong kumatlaan. Saan ka di amay parit agibolos iti aso ditoy? Adamat gate. Iso adida makaruar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan makit di, mami. Pampanunutak lang ti babayan na midwa na sabat ko. Di mo ko na in-love kan, iho. Adayo amayin labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam? Suplada, kaya nadatang-tangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan suplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti pakita na. Basapol aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex? Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam, adda na pintas. Asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabali na baliwan gayem. Iti day ta a klase ti panagsasawom gayam. Na-inlove ka. Nalabit. Ngam, saan ko pa ngayon baga nga agayatakin ko ana? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kuana. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madismayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga ruad, mami? Nabayag basit saan nga imawag? Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka tuma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Isula ang tinayat. Kan ayatak itag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kuana. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Nungay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lakit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat na diti tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatig ti ibagayoan. Kidawag, nga andi ngayong man tigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon man ang analiday.
Umayak inton madamdama iti karinderyayo nana. Kasaritak tungan. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka naliday di ka kay Suna nga anak ko. Apay magnaman na dyan, Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mati contact number na taawagak man. Huwag man balasang ko. Amwam no adan sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnaama ti anak ko. Adda ka din kaayan ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y matinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakitakin ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming nga napintasak. Apay adidak arman. Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Ta makitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak a kapintasan. Agpaiso ka di day tang imbagam? Mama, di ka. Agpaiso ti ibagbagag. Isa ano matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo ni ti pusok. Mangig mo ti panaggutok na. Nan, danggak man nga ron ti barukong mo. Oh, kanya. Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alaam, Alaam ta cellphone ko, takitaam. Jack maawagan. Cannot be reached ko na naman. Abi nga ta saan mo ang maawagan? Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga ta na po ti cellphone na? Wano? Anya nga ta? Sige, alaak, tapadasag man. Siyak ti mangawag kan ko na. Padasam Numawagam. Ibagam to kanya. Di ka agdanag. Ibagakan ka numaawaga. Madanakan nga rod. Amangan mat nadada ka sana pasamak kan ko na. Apay adi matla umawagan. Ay, talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga paiso. Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kwa na? Amangan matno addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano? No inaramid nan. Da kayo matgaya man ka ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kwa na. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsod mo. Armag aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanod no saan? Saan man siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day ta aragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka ka din, mami. Mapantan di pagadalan. Kitag pa'y numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko nita eh. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, ta saan ta maladaw. Wan, iho. Kalpasan ti graduation, may sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akbat tainggaed mo tinagadal. Awan day to'y abalay kita no saan mo nga ingaed. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka ni iji balay dadayana. Agkasangay, katsika ka naman ti chef cook. Ipakadak pa nga ka ni mami, Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyok nga agluto.
Iso nga rod ano adda ag kasar, wano ag kasangay, kas kada anibersaryo, kat sikat ni alaan da nga ag chef cook, ta libre. Manon ti tawan day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay. Kan naasawaan ng tikaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat sikat ni nag-chef cook. Kan kanayon mat amay saka kadagiti kakadwak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar. Asino nga tamot ti ag-chef cook? Alangan asi ka anobya. Kaano nga'y adumtang day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw anapan nugkamanan, anapan nagluto, iti okasyon ti kayem mo. Uray na banugak, ta-enjoy mat, mami. Dakkel ti maitultulong mo, kadag iti kagayem mo. Gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmat, no makita ka magustuhan dati inluto, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangag paiso? Lading itak anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manan. Kaano nga ta? Asumarong kar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo mabigat. Mabalin ka din nga intamot agpasyal? Wana, damo aday tanabigan. Sa dino ka diti kayat mo apagditanta. Anya ka diti mayata papananta? Agpili ka no niya park ti kayat mo apapananta. Kalpasan na, inta mga ni ti restaurant. Amom, naragsakak makadwa ka nga agpasyal. Uri siyak mat Kadwag samot ti ay ayatek nga agpasyar. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo, ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi? Kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamat ti imbagam, iti imay ka ije balay ide kalman. Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka ko mga rod awisan, tamapan ta ko maagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad nga agpasyar. Damag ko kat adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Ha? Paktorya iti asidag ti parke? Jak impagaro. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad nga agpasyar. Damag ko kat adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Uwan, barang numakita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jak mapanawan. Tasayang mat numang rekap ti karinderya. Ay, agkurigor ni tita. Sayang. Sige, jak nga rodan sumurot no di ka umay. Inton maminsan langan. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na, naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laang nga umay naksarong karan. Agurigor kayo matgayam tita. Basit laang da ito ibalasang ko. Naarbisa naklang amin idikalman kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa ti mapanijay syudad. Kasla kayat na asaan, tita? Anya day ta akayat nasaan balasang ko. Makamay-mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat na kanuman ang tita. Ay, nasaysaya at nasumurot kan ka.
tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Auntie. Awisan ka man nga umay di balay, tawan kadwa. Ikulong mo na asoyo Taamangan no kumagat na. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi ingag may saak. Ijay to ngarot balayo ti pagawinan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan ngagluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant, lumapanta iji balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi eh. Pudno ka dit imbaga ti kadwata. Anagawid kayo kano ije balay dakora. Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat, anya itan? Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina. Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami ngagluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngamin to nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, Anyam ti maaramidan ti ayat. Saan samatan nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayem. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano sakti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-banga ili, mami. Kasta ka di? Mayadayo ka nga rod, no kasta iho. Sana bale, kanayo naktumat nga agawid dito eh. Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga ented na kanyak. Sa bagay. Ado di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din, tada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrek iti trabaho? Kanayo nak naglaladot. Kan, saan ka nagsangaili itaabulan? Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Saanak matan ang nagsangaili. Kaya tasawan day ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Siguradong ibagana iji balay mi eh. Naungat ka di ti amam? Ay, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kad sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pagkaangayan ti selebrasyon. Tadtan sa kano parikot ijayan dakora. Kayat mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayon. Adan to mabagaan amang isaganay ti amin iti balay. Masapol nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar. Mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti ang tinikora, ang driver ti bus. Iso ti maarkila pagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya ka lugaran. Ijay danto lugar tayong aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan kanikora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Tas saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, adinan kaya tiyag trabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, dito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni jay lugar tayo? Uwan gayan. Saan nga umanay iti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayon tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iti ilim a San Vicente, kagayam. Ay, wala. Kala, kakabsat. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iti ilim eh. Ala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kumibinakan ka, ha? Ta ijay sango ti pagyanan tayo kada anti. Sige,
Kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili apang ipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayam unay nga adayo dayta nga ili? Asinaglaan dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili. Ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya't tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. Umay ka matagpasyar, ah. Wansa mapanak tumamatag pasyar. Sana bale, tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa naragsak ka, nabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam, titagtagainap. Ado, titagtagainap, asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di, ti maipapan, iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, dayta, tinaitagtagainap mo. Abay ka di mami, ada ka di dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo. Ngam ko na damana. Ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Mikas lang kamit abay iti kasarday na ayos mo, Alex. Ha? Si kamon gayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino ako ra? Jak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis. Saan nyo kadingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras aping manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras aping manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ije batog da Dennis. Isu ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, ken ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad. Padayalaang ti maangay di tabalayda. Imposible! Sana pud na dayta! Tinakpan ka na! Ha? Pimanawan! Ay, surutak! Apay, anagturong ka dito'y. Kat saan kamot nga imbitado? At dangag pa'y sulong table dito'y. Nakasagana anap-apan tilamisaan. Anak kay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan Aysa, kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabit lang. Iga magpay tilamisan iti maudi agun taway. Kas titirambang iti daytay. May burandisan dagiti baso kas katakutsara kan tinitor. Timay may salamisaan. Kas doy. Ay sa huston. Ay na, masapul ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit iti kayong ko. Dinan ambutar aramidin na. Anya ti ko nambalasan ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iti balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya. Naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbang. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na.
Tanapod no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak ditoy. Ni Aisa, kaslag bala itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan anay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa reta? Apay gayam. Saan mo ka din nga impakaamukan ko na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kanagsang sangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damit ko ma. Saan nga ta ti paggarop na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbag-bagakin ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Apay ang naiburan di sa amin na kita. Kwa, andalaan ka no, imbay nga agbala. Inggoyod na nagtilupot nga ap-ap tilamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon, sana bale, sa baliwan da tarimaanan tilamisaan. Apama na mapidot na dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti dagduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Jack impagaro. Dito'y drama tayo. Ting masakbayan. No nadanon tayo day dyan nga agballa, sigurado ang nakaraman kanya. Inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti dagduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Bay amon ko nakman. Inta kiti agtugawan. Ngam, anya ka di kay bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no, dahil dyan nga agbala. Bay amon ko nakmanan. Awan sa serbina na dyan. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mang manganan. Day tamot lagsang sangit er aramidom. Anya ka di ti problema kanya, mami. Apay nga awan ti sir-serbik. Apay nga ibagam nga awan ser-serbim. Napatag ka kanya, kanak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpaila dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita amman day ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawan dagpay dito. Ibatig dito lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray sulang di ipaunag mo. No di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, man. Kumusta? Madanagan ak unay balasang ko. Di pa'y nang nangantoy gayem mo. Madanagan ak unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga rod basang? Di pa'y rimrimuar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kastaan saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga rod balasang ko. Kibuntungan, ngamin, danumlaang ti ipapaunag na. Sige, tita. Taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Atsak kaya't nagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadi ita ije San Vicente, iho? Wan mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasaw a proyekto. Umayak magmatagpasyar. Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis ang mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga kayo pasyaran. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wan mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan di ta kwarto ni Aisa. Sige nga ron, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dahil tumat a lalaki. Uray ko ma,
Kinasauna pa iti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayam ko. Imbag daadakan balasan ko. O managkalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumat alalaki. Uray ko manong kinasauna pa iti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayam ko. Nadalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Diyak mapakawan. Ah? Ay, sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidom gayam. Papapasam ti bagim. Dadaalam ka di ti bagim gapulaang iti dayja a Dennis. Diyak laim pagarop. Nga awan gayam sirserbikan ko na. Ipaikot ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Adupay ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat gam ni Dennis. Kagurat amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamali gayam. Apay, ti bason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat ti agayat pay. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapukan ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapo itiliday? Lumaban ka kiti. Diyay nga rod ko na dan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam ti lubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dayto itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mo't imbagbagakin ko na may papankin ayat. Kabsat tinang ibilbilangakin ko na. Jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanan amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko nga inawawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa karagiti agrayo ken ko na. Amom ka di? Akanayon ng urayan ti isasangpot mo. Wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga rod dumawat ken ko na iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tatiam muna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, ante. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangakin ko na manipod pa idi. Anya? Hadyak laing pagarop. Tiamok idikat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laang. Kayat ko ang makasarita ni Aisa, ante. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no, di kan mangmangan. Naulpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangan ka. Apay nga insukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko king ka. Kabsat tinang ibilbilangakan ka. Napatag akapsat. Jaklaim pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka nasayata masakbayan. Jaka mo. Nasamangbay pa'y kanyak dayta na saya at masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao.
No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka dita balay da isa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko ana. Kastamat niyan ti Maya. Impagarap na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamot ti impagarop mi. Matikawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipod ta nagrero iti impagarop na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalay saka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapo iti daytoy. Makonsensya aklakat nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat ganyain, ama. Kasanuak no ada mapasamakan ka. Mami, kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat kasyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. Jakmat garod makapangan, mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tati kayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangmangan. Mami, umuna kayon. Tas sumaruno akamangan. Ure awanin mangmangan. Bayaan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklok ti karinderya? Kasano ti manglipat, mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko ana. Nagatila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba inday jay alalaki? Umay takit din, tamapanta ilukat ti karinderyayo. Awan mag-alabyo, iti panagsansanuong yu. Ay, may amon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namang mangan? Tatlo agpada kami amay dalit. Ay na, di ka kadi maasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Inta nga ruden mangan, mami. Kalpasan na, mapantayo iti karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyosak iti sa amarikrik na. Agyaman na kanak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka nagapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong agunay. Amo matama si kuga. Nagkalag silpon nagmalmalam tararamida. Di ka man dumayabong dumlita. Tadi marik na tirigat yag si kuga. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di na odi asweldo. Adamat mabali na may luto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman na ka ni Aisa. Ni Aisa. Disnodong agluto iti makan. Mabalin ka di tagdamag, kapsat? Anya ka di jay, sir? Saan kayo taga ditoy? Saan ka di? Papanan nyo ka di? Damagak man, no adayo pa dito ti pagadalan. Asitiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay no kayat yo. Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod. Lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige, sir. Lumuganak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saa ka trabahador iti faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Ang nagbakasyonak lang dito, sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa ilang nga, tagdadamo ka nagtrabaho kanyak. Agpaiso, sir.
Alaan da ka trabahador iti pastak nga ipatakder yo. Nulakit ta nagagat ka nga trabaho. Apay kiti nasaan? Nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay. Aday ta, nailukat mo't lang ti karinderya. Adan umay mangan. Kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo latakan ni mami amangan andingay kanyak. Iti panawan ti panagladingit ko. Wen, da kami kiniti ti agnanayon amangan dingay kan ka. Kitsi kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit. No adadakis ama pasamakan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amaasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amaasyan, aber. Bayam ama idalit ka, gapo iti saan mo apanpan nangan. Ay sus, anong malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit gindag iti nakasaga na plato, kutsara, kas kada baso iti lamisan. Adda ka diyan mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya, anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tama pantayo jay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, ta sa anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati Pilyam, katay mo manaimas tiluto da. Uwan, sir. Hintay yung marudan. Asidaglaang dito iti karinderya ko na. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin ko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami laan nga eh. Adday tanti akin ko sir. Ha? Ti babae? Apa yan, sir? Naip ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Ti masakbayan mo. Ti babae? Sir, apay anay ko lang kayo ang nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayo no anya ti orderan nyo. Apay ka di sir. Kasla naklaat kayo ang nakakita kanyak. Ko. Siyak ni Larry. Saan ko may ladawan ti sidaaw ko ang nakakita kan ka? Saan ko pa may ibaga no anya ti makagapo? Adda ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kaduak amang kita kan ka. Di kay maawatan, sir. Uray siya, miss. Jakmat maawatan da ito eh. Sino ka di day kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex? Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangi patakder iti dakkel a pagadalan dito San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamaro na wak iti panagkit-kita na. Mas dawak mat. Ay, saan ka di ako nana? Nga umay manan, nga adda kadwana. Apay nga ta. Jak maawatan day dyan nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Ngam, inalanak nga agtrabaho iti patakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tangdan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalas kayo, tada pa panan tayo. Mas daaw kayong tulakit iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan namin namang rikap ti karinderya. Kat saan tayo makita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di ayati ko na mga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok mas daaw kayo akas kanyak. Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayak na nga ipakita kanyak.
Artigak man laangan. Ayan ka diti para trabaho, abadok, anaa kasi di kalman. Kitaan dita Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray, sula kumamat ti may tulong mo kanyak. No kasta, inasawa na, tapno adda katulungam. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaing no ayan ti badok. Dayta kat tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka tibado. Di ta ka malangan. Isak malangan ti mapanagbirok. Mas dawak na ta. Kitkitam nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsikog. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Laring samot dayta. Apay nga ta nga imbagana nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan tati sumaruno ang mapasangag. Maburbur tsa anak iti dayjay nga inhinyero. Kitam, adda ba kita kadwana? Dimsa agdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Aysa, imposible da ito eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Matikawag. Itay bigat. Kastamot lang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko akanagnagan kan kaingingas mo. Ayan itaday ta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman ako unay, anak ko. Ada sopas dito nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko, iti sopas. Anya? Anya, ada kaingingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agkakaingas nga uray sa andang agkabagyan. Ngem ti pagsidda awak, mami. Agpadamot la tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Dayta nga ro ti pagsidda awak ako nak. Ngam awan ti imposible, no pagayatan ti apo. Apay, anya nga tati plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tayo amo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tabaybayan ti apo? No binaybayak mo ti bagik. Amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Nene. Apayan gayam. Kasla imot mo ti sangalubungan. Nakalidliday ka. Malidaya na kiti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, kenwara. Di na pa'y amo ti agluto. Ha? Saan akas kan ni Aisa? Analay nga gluto. Aminag gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay anjak nakita dayta. Idang gayam kami pa'y ka ni Aisa. Day tatay ko nadan. Agrasya, ngem inwalin mo pa'y laang. Nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Ha? Unay kat tatarakanin. Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dayta nga rodkat. Tao ni Cora. Iso asaan na mabalin nga isubli. Kadwan day ta lalaki, Alex. Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. Kagaya man. Tanagdakil mo tatyan mo.
Alangan mat amis ka pay laeng, ket masikog kan. Che, Ni, agam-am mo kayo? saan ko nga amo dayta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di tamar aramid a pagadalan. Engineer ko na? Agtrabaho da dito eh. Wan. Alaan nakpay nga rod a trabahador na. Nalaka nga minti sweldo kinje pagtrab-trabaho kinje syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa. Nakaskas da aw ti panakairanran na, ti panagkakainas da. Kan agpada da pa'y itinagan. Wen nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawa ka talaga idi nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarenderya ti insuro ni Alex a panganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno dayta, mami. Ijay kami to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kami ni Ijay. Magustuak ti ugali na ijay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo tinagkikita. Uray siyak, mami. Magustuak mat ti kababalin na. Kunam nga tapapanam. Nagsubli ka mat adagos, kan nakamisuot ka pa eh. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung manong nasabat mo ida. Anda ka di inarami dakin ka. Diyan ngamin kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadungpar na. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam, kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga rod itay. Iso a dinadaras ko ti Pimanaw, idi imbaga ni Alex na inhinyero mo't gayam da diya tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan diti San Vicente. Pag madyan ti saan anatanang a tao. Di mo amon niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam. Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa. Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Kababain matno di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangag. Amang ano ibagada pa'y abastusa. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. At adaman na nakababain, sir. Di kay pa'y maawagan iti manong. Nagan nyo kit din. No awagan nak iti sir, saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Kaya ta sa munday ta. Di yo kaya tiluto, kasta, sir? Uy, adapin mintas kay di immisam ka. Kadagiti nga min kalabas, di ka pa immisam. Kaslaad dalam lamayan. Immadumatan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rohed, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan na trabaho na. Saanan a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wan tapno ada kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay dya inhinyero. Saan nga tanga gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ka ni Dennis. Ngam agpaiso ka dit imbaga na? Adi na ka no imbagbaga? Nga ay ayatan na ka? Ading Aisa, mabalin ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Maikaryak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka? Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasaya ta tao. Di na ro ko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang nagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No diket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir. Ti makita,
ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak nang ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalam yo, nana. Nakaumayak diti balay yo, takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak, nga mariknak adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayem na, ngam, nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada ka ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, nana. No lakit di takayat nak, agkalay sa kami adagos, tapno saan nga agdwa-dwa. Nya saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram kan kwa na, barang sungbatan nakto, nana. No ipakitam lakit di anapudno ka, makita nanto ti kinapudno mo. Talaga akas ti aramidak, nana. Ikagumaak, aging gang agbaligi ak. No siyak ti sika, sungbata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingi takto manan. Saan ka di? Anamin ni imbaga na nga ayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Jak pa'y nanggag nga imbagana. Ngam gaputan na singad kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagaro. Jak lakit din nadnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis. Iso nga ita, taada mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gamata mun. Nasingpot mo ti inhinyero. Sika mo ti masabat ko, bro. Mapangka ka di talier? Wan bro, mapan kakadimat iji construction site? Una, bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya dita? Agrayo ni Engineer Larry kani Aisa. Anya? Agarayo, ti engineer? Sana mabalin. Ti masakbayan mo. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayon? Agrayo ni Engineer Larry kani Aisa. Anya? Agarayo, ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry. Kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to tiriknak. No mabalin. Jak kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Jak man amo, bro. Basta, jak maawatan tiriknak. Ay na. Anya ko matikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan da ta umayak mat ijay San Vicente, iho. Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami. Numabalin la ko maakat aramidak, iho. Italaga na gayata kati kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pa sungbatan, mami. Agayata ken kwa na. Sapay kumatagbaligi ka, iho. Aywan gaya, mami. Malagip yo kadijay ko nak ababae ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ijay San Vicente. Masikog. Imbag man, tada nang asawa kan kwa na. Ket ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng, adi mo mapakpakadaan. Madamat ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nan? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabasat laang ti pangibilbilangan ni Dennis kan kuana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Namuan milang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Iso dyan nakita ta masikog.
Isumot lagayam, nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idi nakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idi na igalisak. Ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis, idilim mabasak ijay. Iti batog da kalsada. Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ijay syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unig ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamat dito lugar tayo? Un kanumat. Nagsubli ijay talyer akaselper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siyak. Kastamot ti amok. Nung idi nagdamagak iti kaarubad Addadamat gayam dito San Vicente. Imbag takayat da dya babae ti agyan ditoy. Kat taga syudad mat. Hey, sungbatam ki din ni Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayo mutin. Mami, sungbatak ka din da dya nga inhinyero? Apay asya pisang sudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, ta sika mo ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Tsakayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami. Di namat ngagpay sa imbaga. Nga, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasakta na kiti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tiriknama. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak mo't kiti. Nukas dyan nga umay ija karinderya. Kan, no umay pumasyar diti balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao, kat bagbagi na laang tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laang. Ay, saanan a panagayat da ita? No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa, wano makiasawa, tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mat itad ti kasapulan, ti asawa na. Di na kadipay na sursuro nga ayaten. Tadi nakpay lasong batan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asong batan ka, Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo, iti anyaman na banag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asa anak to nga agaramid iti anyaman na pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asa na siyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka panawan. Sana mabalin adiktaran ka. No anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ako, nay. Saan arumbang asika ti agyaman? No di kat siya. Kumusta ti boss mo? Kastamat niya Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita ija karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro? At damat karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao anapudno kan kwa na. No apay nga itala nga nakaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Itatala ka kompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na, ti kinapatag ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamati kan iti kunada. Amariknam ti kinapatag ti may sa abanag, no daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasap tayo dyan nga engineer. No iso timang tagikwakan ni Aisa. Apay nga agmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagit. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo. Basta na sakit tinakam ko. Panawan nakpay dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko.
Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman pa'y ano pumanaw ka atal talagan. Oray saan ka kuman nagsubsubli. Kastigayang tirik na ti mapukawan. Isumat lagayan akasla agbal na idi ni Aisa. Idi nakikalaysak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saan. Nga awan matapulos karbangak. No sinalimot-mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklay pagarup akas to iti pagbanagan ti panangikallaysak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Tay sumat ti pinilik kan inkallaysak. Kaduain nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantang arudan. Ang damat extra apili di tilugan ko. Diyan lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga rod, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka di ti talyer ditoy? Asidig lang, sir. Di talaang sumaron a crossing, manipod dito'y. Kunaklakid din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalyer iti madalanan nga agturong ditoy. Pumunagpay ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya Alex. Pakinlugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas kano ti pilid na. Engineer Larry kunam? Awan. Iso na ita. Imunak lang abing mabanti talugan na. Tanda itarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tano da papananak at kadwana ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano anda papanan na. Siyak aka na hayon ti mangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwam kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho ka mat iti construction. Saanan? Ngamin, adda saan ko akaya ta makita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samet. Wan sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa. Piman na Aisa. Wan nga rod sir. Sir. Sinumbatan na kayo kadin? Saan pa nga rod? Madlaw ko nga da amak na makirelasyon. Ano slaan sir? Awan papanan na. Nudi sumuko ti kalaban ako nada. Saan ba da kalaban na Aisa? No dikit patpat ganyan. Kung kunaklaan day jay sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay jay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka? Songbatan kan? Pudno ka di? Ay sa pinaragsak nak. Agyaman ako na Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amon, nosong batan ka nomot ni Doris ni Alex. Ag double wedding tayo. Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatin baga na. Nabayag gayam nga darik na ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngam dimat ngamin arman ni Alex. Diyak lang pagarop. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado kasong batan tigayam ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa. Numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mata ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ija simbahan. Alangan mat asong batak adagos. Nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex. Agpakiputak mat basit Pasensya. Ngam na ibagak ka ni Larry. Nga adda pa nagayat mo ka ni Alex. Ay, saur ka. Ating imbagam. Kayat ko ngamin nga aggigidan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod. Ati kadakkelan akalay sa dito ili tayo a San Vicente.
Kasano ang mapasamak di kasta? No di mo matsungbatan ni Alex. Ah? Ayawanan niya. O sige, di ka agdanag. Intun umay manan ijay balay, sungbatak on. Ay na, sapay la ko ma. Tagpadatan na ragsak, iti day tangaal daw. Ungayam, imbitaram ka di ma ni Dennis? Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan ana sakit tinakam na? Kaadamat ni Cora, itibiyag na. Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdama laang, umayan dagiti upat anak kasar. Nagpintas akitaan dagiti arkosan ka di. Wan nga ron. Baknang at talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko nam. Jack naawatan. Agyaman kami amin, iti iyo umayo kakabsat. Magantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo, anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablaawan kayo, matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itinakal at tulong yung kada kami, Sir Larry. Awanan yaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarot na aggidan tangag kasar. Wen nga rod gayam. Jack mating pagarop. Ay, kunak na talaga anar ba idin tilubong ko. Ngamit nakaragragsa ka talaga. Kaplaawan kayo, Aisa. Kan Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex. Kan Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami.